Mwiriwe, abandi mwaramutse, abandi umunsi mwiza aho ari kumanywa. Turaganira umwanya muto ariko kandi turavuga ibintu by'ingenzi. Turavuga ibintu birindwi cyangwa dokima zirindwi ukwiye kuba witeguranye umuntu ushaka kuza muri Canada avec la résidence permanente, cyangwa se umuntu uza gukora, umuntu ushaka kuza gukora. Ibintu birindwi ukwiye kuba wicaranye, ukwiye kuba ufite. Pana ngo nzashakisha. Ndi mu kubabwira amakuru, utangire kugerageza, utangire kubikora, ntutegereze. Uzawumva uaplike. Uburyo bumwe cyangwa ubundi uzasanga wahiriwe, uzasanga byatunganye. Ariko ndagira ngo mbanze nkubwire dokima zirindwi ukwiye kuba wicaranye, ukwiye kuba ufise, uri tayari. Tutaraja mu kiganiro cimbitse, reka ngusabe wewe ugize kuri chaîne yacu bwa mbere ukore subscribe, ugerageze gusharinga ikiganiro. Ntawuzi amahirwe aho ava, amahirwe yava aha mu by'ukuri. Nawe duhorana usharinge, ukore comment ndetse na share. Hari ikintu ngira ngo mbibutse, nizere ko ayo masegonda 3 uyafashe kandi ukoze ibyo nsabye, Imana igumugisha. Hari ikintu ngira ngo mbabwire, sinzi uko abantu baza bafata ibintu. Ntabwo ibintu mbabwira ari ibintu byo gupapasa, byo gushakisha, ni ukuri kuzuye. Kandi nicaranye n'abantu b'ingenzi babifitiye ubushobozi, baza amakuru, barabinsobanurira. Gusa sindi umuavoka wa guverinoma, sindi umuaja wa migration, sindi umukozi, no, ndi umukoranabushake gusa utanga information. Amakuru ntanga, amakuru mvuga uverifie, ni ukuri kuzuye. Kandi ibyo bihagazeho. Kindi nongeraho, ntukigere ucika intege, ntukigere ushaka gutekereza ngo se ibi ni inzozi. Bishire mu bikorwa, tera intambwe, byegeranya, gerageza. Amahirwe yawe, chance yakugwaho. Nta kidashoboka. Kuki muvuga ngo hari bidashoboka? Ikihe kidashoboka? Byose birashoboka. Byashobokeye abandi, babishoboye n'abantu, babishoboye ni nkawe, bavuka mu mugabo no mu mugore. Rero ugomba kwiha umwete, ugomba kwiha imbaraga, ukihata, ukagerageza, ugashaka iki kakatuzuye. Cyane cyane ko ngiye kuguha ibi bintu birindwi, cyangwa se cette première document zigomba kuba zihari. Kimwe ngira ngo nkubwire, kiganiro cy'ubutaha zaza kugusobanurira, nkubwire ko nababwiye uburyo bwo kuzamo. Hari ubundi buryo bwo kuzamo, ariko bwo cyane usanga bwemewe n'intara zimwe, izindi ntara zitabwemera. Burya bune navuze mu kiganiro ca mbere nibwo buri officiel, buzwi, utoci buryo cyangwa ibumoso, nibwo miliyoni nyinshi zicamo. Ariko hari ubundi zabwongeraho, navuze bune, nabongeraho nk'ubundi bune nabwo burahari, ariko busa n'ubwo intara zimwe ntizibwemera. Bene ibyo ariko nabwo nzongera ko ikindi kiganiro bugaragaze bwose. Ariko ikiganiro cy'ubutanzakora mbere zabanza mbabwira uburyo bwiza bwo kuzamo cyane. Ni n'ubu ntangiye, ariko ikiganiro nakideviye, shaka kuvuga amadokima. Ariko nanone ushaka aya madokima n'umuntu ushaka kuza mu buryo bwa residence permanente, gutura burundu, ufite ubwene gihugu, ufite uburenganzira nk'umwene gihugu, à l'éducation, à la santé, kuri buri kintu cyose, à l'exception kuri vote. Ariko izindi droits zose muba muzinganya n'umunyagihugu. Umva rero ico ngusaba, ntucike intege. Nizajya mvuga tuyafate nk'amakuru gusa. Naritanze, nagize urwo rukundo, shakisha amakuru, mbaza ababizi, negera ababishinzwe, bamwe bakora muri za migration n'abandi bazikozemo. Vraiment amakuru mbaha na amakuru nyayo. 2025 uzantegemwe amakuru y'umwaka wose, nzayabaha kandi y'ukuri, kandi azafasha benshi. Ico nkora ndakizi, n'ahandi naba naragikoze, kikamzarira umusaruro, kikampa umugisha, abantu bakampa imigisha, nkumva ndizihiwe. Bintera umwete rero, bituma nihata kugira ngo komeze nkora ibyiza kiriho. Mu byiza mparanira iki kirimo cyo gutanga aya makuru. Umwanya wanje n'amarecherche nkora mu by'ukuri
ndahamya ko abo bizagirira neza bazanaturaho umugisha kandi Imana izawumva. Tugende tureke gutinda mu magambo, tureke kwiziba mu magambo. Intambwe ya mbere cyangwa se cyangombwa cya mbere ugomba kuba ufite ni icyitwa ngo ni passeport valide. Tiwotekereza kuza muri Canada udafite passeport ntaho byoca. Keka ababaye impunzi. Ikiganiro nzakora nzabivugaho mbisobanure cyane. Abaje ari impunzi hari abaza bakazanwa n'urwandiko rwitwa ngo ni exit, bagahabwa visa ariko bagahabwa na exit bemera gusohoka igihugu kubera ko nta mapasiporo bafite. Igomba kuba itararangira, byibura ukaja gusaba ibintu byawe bya migration igifite amezi 6 validité yayo. Ico ugomba kucumva. Ikindi kuye kubifite passport yawe kuye kuba byibura igifite urupapuro rumwe rwa vierge rutarakorwaho ku buryo babonaho baguterera visa yawe, visa ya Canada. Ikindi nongeraho, iramutse ukeka ko igiye kurangira, banza ureke gutangira processus yawe ya migration, ubanza renouveler passeport yawe ibe iri valide. Iri valide. Ico ngico ngira ngo ndagisobanuye. Ico nico cyambere ni passeport iri valide. Icya kabiri ndagira ngo nongereho ngo ni ton état civil ni donc ugomba kuba ufite carte d'identité nationale ukayigaragaza, cyangwa se nimba udafite carte urahandi kuko ntubisa ushobora kubisabira mu kindi gihugu utari mu gihugu cyawe utayifite. Ugomba kugaragaza icyitwa ngo ni carte de séjour ou de résidence, niko nabyita. Nimba utuye à l'étranger ugomba kugaragaza iyo residence yaho ko wemerewe kubaho mu buryo bwemewe n'amategeko. Ukagaragaza icyitwa ngo ni certificat de naissance. Aho ndacyari muri yanani iri kumwe n'irangamuntu. Irangamuntu cyangwa se cyangombwa kikwemerera aho utuye. Ukagaragaza certificat de naissance ou certificat de mariage si tu es marié, nimba ufite umuryango warashatse ukabigaragaza. Acte de décès si ton conjoint est décédé, niba warapfusha umugore cyangwa umugabo ufite abana ugomba kugaragaza icyangombwa ko yapfuye kugira ngo uwemerwe. Iyo ni muri ya cadre nsobanuye y'iki y'icyangombwa y'irangamuntu. Ibi byangombwa byose bikwiye kuba biri mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. English ou français ni itegeko bikwiye kuba ari uko bimeze. Nizere ko icya kabiri wacumvise. Cya gatatu ni résultat de test de langue. Iyo uja kuza usaba akazi, urumva ariko nababwiye usabza akazi kuza gukora, bagomba kuba bagahamya kuzi Icyongereza cyangwa Igifaransa, kuko iki gihugu nizo ndimi zibiri ziganje nizo zivugwa ahantu hose. Ninja kubabwira ama province y'iki gihugu n'amateritwari yacu, uzasanga buri gihugu harimo amaprosa avuga Igifaransa n'Icyongereza. Ni itegeko kuko muri iki gihugu biremewe. Kabaye akarusho kabuzi zo ndimi zombi uri prioritaire. Donc n'abantu b'ingenzi bakenewe cyane. Hari organisation rero zikora iyo test zibyemerewe zibifitiye ubushobozi. Mu bihugu tuvamo ziba zihari, no kutamenya amakuru, ziba zihari zibigenzura zibifitiye ubushobozi. Iyo hari igihe bakwemerera ngo ize gukorerwa hano muri Canada birashoboka, iriya bakayiha intege. Ariko iyo ugeze aha, iyo ushitse hano n'iki kiba hano hari ama organisation menshi abikora menshi cyane, ariko abiri niyo y'ingenzi. Imwe ireba français, indi ireba English, cyane ku bantu baza muri Quebec ku Gifaransa. Icyakane ndabatindiye kugira ngo muze gufashwa n'ibyo mvuga ni rapport d'évaluation de ton diplôme d'études. Nukuvuga ngo iyo wigiye muri biriya bihugu hari ukuntu diplôme bakumanura. Niba ufite licence bakagusubiza mu mwaka ukurikira, ntibahite bagushira. Niba ufite diplôme d'état bakagusaba gusubira muri 5e, niko bazabigenza. Iyo evaluation niko navuga
igomba kuba ukabuzi ngo ndaha ku buryo dokima zawe wafatiye iriya donc zihindurwa muri dokima zino, ukamenya aho uri, ukamenya ngo ishuri ryanje ni iri ngiri. Cyangwa se nabwo barakwemerera ukaba woyazana ari ya diplome yawe ugashika hano ugakora equivalence murabizi, murabisobanukiwe, biremewe nkana muri Quebec. Abantu bize mu Gifaransa birakorwa rwose, hari bantu benshi amagana bafite utuzi, iyo babaza tese ututuzi mwatubonye gute, bakubwira ko bamaze gukora equivalence, bagasura bagakora du formation duke kugira ngo bafate ninkumuco cyane, ariko ibindi biba byatunganye. Organisme nyine ibikora iyo ngiyo igomba kuba yemewe na les autorités canadiennes. Ni ukuvuga ngo ntabwo upfa kuvuga ngo naje cyangwa ngo bavuze ko niveau yanje iraha, no. Iyo organisme ibizwi n'abayobozi ba migration n'abayobozi ba Canada, akaba aribo batemonya kavuga ko bayizi ibyavuyemo nta fraude, cyane cyane ko batekereza ko ibihugu by'iwacu bikoresha ruswa cyane, nico bituma babikemanga, niko navuga. Ni diplome ibiri muri français cyangwa muri anglais, kahandi niba bitari muri zo ndimi warigiye mu bibiriya bihugu bimwe by'Iburayi n'ahandi bandika mu ndimi zabo mu Buhinde n'ahandi, ugomba kuzihinduza. Hari aho numva bakomera ku birimi byabo n'amadiplome agasohoka mu birimi byabo, donc igomba guhindurwa ikaba iri muri français cyangwa se iri muri English. Dokima ya gatanu ni lettre d'emploi, urwandiko rwo gusaba akazi. Rero ujuje gukora, kuko nizo twavuganye, ugomba kuba ufite urwo rwandiko ruteguye narwo, ruvuga ton experience, ruvuga icyo wakoze naho wakoze, ruriho na kashe, niba ari company wakoreye, niba ari entreprise runaka, hariho coordonnées zabo na kashe ibihamya, ku buryo bo bashakisha na courrier na email yabo, ku buryo bo bashakisha bakabandikira bakababona byoroshe, bagatanga amakuru yawe. Iyo ni dokima ya gatanu y'ingenzi uyumve. Ikindi nanone ugomba kugaragaza upresiza igihe wakozemo muri iyo lettre, ugapresiza aho wakoze, ugapresiza tâche na responsabilité zose wari ufite muri iyo entreprise kugira ngo bibe bisobanutse. Iyo experience rero niyo bagenderaho hano kugira ngo bagire indi mirimo baba baguha. Iyo ni dokima ya gatanu nari mvuze. Hari icyitwa ngo ni dokima ya gatandatu. Dokima ya gatandatu rero ni dokima ya gatandatu ni lettre ya banki, urwandiko rwa banki. Ugomba kugaragaza amafaranga yose ufite kuri banki, ukagaragaza amadeni utishuye, urumva, ukagaragaza liste de dettes impayées, ukayigaragaza neza uti sinishuye amadeni narimo. Donc mu ncamake ugomba kureba banki hari urwandiko iguha, ibyo baba babizi, abakora muri banki birasobanutse, sinirirwa ndimbika. Mu ncamake ugomba gupresiza tous les détails bancaires et les soldes n'itegeko. Rero iyo ni dokima ya gatandatu, mubizirikane, nayo ni ingenzi kuko warakoze warahembwe, nabo baraverifya mu rwandiko banki statement banki yabahaye. Nabo uyu muntu ko yakoze imyaka, yanditse ngo yakoze imyaka, yarafite itashe, yahembwaga gutya, none se aya mafaranga koma yakoze kizagenze gute, bakareba bakabikurikirana. Iyo etape ya gatandatu rero, cyangwa se iyo dokima ya gatandatu, we ushaka kuza mu buryo bwo gukora ugomba kwitegura.
nubwo ngenda mbasobanurira ntimukaza mwumva ngo ni hivi ni processes tucatumye bayita ngo ni processes ukora ibi ugakora ibi ugakora ibi ugasabwa ibi ariko mbabwiye ibisabwa byibura wewe ubitekereza ugomba gutangira kuyegeranya ugatangira gushakishiriza aha ugatangira gucaha donc ukagenda wegeranya buke utaratangira kuko birashoboka ushobora gukubita gutya bigakunda harabaza babi applicare kugerageza bigakunda nico gituma mbasaba ugomba kuzukonsulta site ya gouvernement ni ya buri ntara y'iki gihugu intara nzazibabwira kugira ngo muzumve neza buri uko intara z'iki gihugu zimeze cyangwa province buri province ikora ibintu byayo ni ngaho kibari igihugu cikukiye hariho federal hakaba na provincial bagira abapolisi babo bagira amategeko yabo bagira abantu basaba iyo habaye recrutement igihugu federal kandi hari intara iba yabisabye ugiye kuri site yabo usaba hari intara iba yabisabye hari igihe mwandika namwe musaba muri benshi hakaba intara iba selectiona ukaba selectionné mu ntara ya Quebec ukaba selectionné mu ntara ya Saskatchewan ukaba selectionné muri Alberta donc wewe twakwicarana ibintu usabe n'importe ka birashoboka ndabwira ababyifuza ndabwira abashaka kuza n'importe ka birashoboka tugacika intege ugomba kubyicarana ugahora usaba uyu munsi iyi ntara ya Kwanga ikagukunda iyi ntara ya Kwanga ikagukunda ndagushimiye cyane kuzabigerageza twari kuri lettre ya 6 cyangwa igisabwa cya 6 igisabwa cya 7 ari naco cyanyuma mu bisabwa baje barabizi nawe uzaza uzabirebera yitwa ngo ni certificat de police donc bigaragaza contact case ya case criminal mugani w'abongereza ufite ndacaha wakoze kiremereye mu gihugu mu yandi magambo novuga ngo ni certificat de bonne conduite certificat igaragaza imyitwarire yawe myiza mu gihugu kugira ngo Canada yizere umuntu ugiye kuyikorera ko ari umuntu wizewe ko ari umuntu mwiza ni ukuvuga ngo nayikwiye kubiri en français ou en anglais ngizo documents zirindwi wewe ushaka kuza muri ubu buryo bwo gutura resident permanent ukwiye kuba wicaranye ukwiye kuba ufite nizo zirindwi hirya y'izo ntazindi kuba tabizi rero ko ndabafasha hari ushobora kuba afite passport akavuga ngo birahagije ejo bamutuma niki batizi ko nakuri iki kiganiro ariko ko atavuze miki nibyo birindwi nkubwiye wabyumvise se baba bifashe byibura mbikubwire mu ncamake document ya mbere ni passport il valide iya kabiri ni pièce d'identité de statut civil iya gatatu ni résultat de test linguistique reconnu soit en français ou en anglais ou soit les deux à la fois iyo bayuzi izo ndimi zibiri nakarushobora umunyamugisha ubuhiriwe sinakurira iyo ugize amahirwe ukabizi icyongereza n'ifaransa muri iki gihugu ubona akazi keza pe kandi ahantu hose ntantarutokoramo puisque tu es bilingue uzururu iminuri ntara yose wahajya ugapostila kandi ugahirwa nari mvuze ngo ngira ngo ya gatatu yo ya kane ton rapport d'évaluation des diplômes d'études gatanu tes lettres d'emploi gatandatu tes lettres de banque karindwi ton certificat de police basi amakuru akabararangiye ufite ibi bintu ko ari birindwi 100% ushobora kuaplika nta bwoba nta mahoro 100% ibintu byose bizashoboka rero ndabashimiye cyane wewe utarakora subscribe ndagusaba gukanda subscribe ni hamara harazi kengeri cyangwa inzogera wongerwa kandi kugira ngo ibiganiro byose tuzabaha 2025 nzabaha ibiganiro rwose ko ndabishakisha mu buryo bwose ko ndashakisha amakuru y'ingenzi ku buryo 2025 abantu bazinjira 2026 2027 ariko baza bavuga ngo nafashijwe natewe courage naje cyo ngico kimvuye ku mutima ndacifuza asige dukore subscribe share na commentaire ubisangiza abandi wewe uri Burundi wewe uri mu Rwanda wewe uri muri Kenya wewe uri Uganda wewe uri Tanzania wewe uri Malawi wewe uri mu gihugu
cyose wumva gusura ururimi rw'ikinyarwanda se cyangwa ikinyamurenge cyangwa kinyamasisi cyangwa ikirundi, tuzatwumvikana twese mu by'ukuri uzafashwe kandi uzagire ihirwe. Ngaho rero mugire umugoroba mwiza, abandi igitondo cyiza. Selo naho muri cyangwa se selo n'igihe wumviye iki kiganiro. Ndabakunda, ni Rugaju Gasore. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Murakoze.